laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi alayhi wa salamuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، musidɓe en julɓe, mi hiwrodi on hiwrango l'islam, ko ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hande jippude sukaɓe laawol kisal ɓen, hande kadi en tummodiriɗo fi yewtugol mawdu o tawata no himmi ko molana yewtugol fi mum. ɗum noon ko haqqil yen andi en fof yen hutorde bimbi kikiɗe ñalawma e jemma, ko wiyete ko haqqil, kono harayno metti fi ha landagol yimɓe ɓen ko honno woni haqqil. yen hutorde hunde nde tawi enen tigi en anda ittide mayre. janguɓe annasaraɓen atiki en e mayre, ɓe jangguinde ɓe luggini ha ko ɗum waɗi hande ka fewdiɗen ɗo hiɓe wawi en waɗinde kala ko ɓe faala, hara en anda heye hiɓe waɗinte. Mo andi no haqqil woniri, mo andi no haqqil gollirta, o wawa waɗinde tagaɗo ko tagaɗo faalaka wadde, hara o anda mo wadde. fewdo ka fewdiɗen ɗo ko kamɓe andi nde soodeten, ko honno soodeten, ko honno soodirten, ko honde monotoɗen, ko honde weltotoɗen. ko honno waɗi ɗum ɓe janngo no haqqille goɗɗo woniri e no ɗe gollirta. yen andi en fof yen tangini wondema haqqil ko hunde nde kala neɗɗanke mo Allah tagi okkodi ɗum. woɓɓe o okkiɓe nawnare nde tawata jaɓata haqqille ɗen golla, kono kala tagaɗo Allah no waɗani mo ko wiyete haqqil. yiltitagol noon anda ko woni haqqil no hatondini e gandal molana ngal. na noon wondema haala min wonɗo yewtude fi mum lam ɓuri on andude fi mum, ko woni tun mi artiray woni haqqillaji men nin e humpitagol ko honno woni haqqille. yen andi en fof neɗɗo no mari ko wiyete ngandi, mo mari ko wiyete haqqil. yen andi ko haqqil kin sikki en innata ko ka nder ngandi ki woni, kono sikki yiitoyte ko ka nder ngandi. en wiyali noon ko ka nder ngandi ko yi tun haqqille ɗe woni, kono sino tangina ko nder ton. en yewtata ɗo ko no woni ngandi par ce que ko hunde nde tawata jande ande munden ko français, hinde luggi ko molana en wawata nde yewtude ɗo e vidéo jama o fama filmayde, kono en etoto tun poɗugol haqqille jama on ha ɓe fama seeɗa en mo. woɓɓe inni haqqil, woɓɓe no tangini wondema haqqil ko hunde wotere. ɗon kadi faamen moƴƴa, ko woni hunde wotere nde tawata ko indivisible, ko nde complet o ko Allah pet, huwa al wahidul ahadu samad. ko lutti kon fof ko piiji hawtodiri woni hunde nde. sen inni neɗɗo ko tagaɗo goto
kono ko ruhu e nafs kañum e loopal leydiyanko hal woni hawtodiri wonti tagaɗo. ɗum noon haqqil kadi wona hunde wotere, na hunde wotere woni haqqil, ko piiji boyi hawtodiri woni haqqil. No tawa e mum manditagol, no tawa e mum miijagol, no tawa e mum miijitagol, no tawa e mum ƴanugol ɓandu, no tawa e mum hunjagol, no tawa e mum kadi piiji goɗɗi tawata ha joni wonɓe jangude fi haqqil ɓen andali kattanɗe haqqil ko wonto haqqil wawi hattude. Haqqil no yaaji neɗɗo ko jangi o wawata humpitade ko woni haqqil fof, kono no humpitorɗa ko woni haqqil wo a waway wadde piiji hawniɗi ɗi tawata goɗɗo tanƴi nanoki a wawi wadde. Yan andi ko ke haqqil woni permettude en jangugol. No tawa ko addi l'islam on tigi hiwgol piiji joyi, no tawa e ɗin piiji joyi haqqil hiwgo haqqille ɗe. Yen andi si l'islam addirama fi hiwgol hunde haray nden no hitti woɓɓe huccutunoɓe jangugol fi mayde on atigi en piiji bus. Haray ɗum ɗo holli wondema yen do a humpitade fima. Yan andi kala mukoɓe men ɓe gadina hiɓe fecciɗon pecce ɗiɗi e petkomi humpiti ko wondema woɓɓe no askintini haqqille ɗen ka ngandi, no tawa e ɓen tigi tigi Ibnu Hanbal Abu Hanifa lolluɓe ɓen, no tawa e ɓe ɗo ha e Imamul Ghazali jaɓuɓe hi haqqille ɗen koka hoore woni ka ngandi. No tawa noon kadi kala mo koɓe Shafa'iyyankoɓe ɓen ka mazhabu Shafa'iyit ɓe jaɓi wondema haqqille ɗen ko ka nder ɓernde woni, keɓtugol e aya mo subhanahu wa ta'ala on jippini inni ɓe ala ɓerɗe ko ɓe miijitora. Ɓe wi si miijitagol ngol innama haray ko ɓernde nden miijitoto, donc ko haqqille ɗen haray ko ka ɓernde woni. Kono ko kala mo ko ɓe ɓurɓe en jangude, ɓurɓe en famude, ɓurɓe en limani yeddodiri ɗum. Alay enen koye yinkoye toso koye gantinga ko wawete wiide ko feeñi kon haqqille ɗen ko ka hoore woni fi honno yen andi neɗɗo no opere fewndo ɗo changene ɓernde goɗɗo go okka ɓernde mum nden o wattanede ka, kono ɗum ɗoytata haqqille makko ɗen hay fut, watta o yeddita ɓernde makko nde yaadata e ko manditinoko ko ɗum sayno ka ɓernde woni haray ɓernde nde yaadaynemo. Kadi yen andi ɓernde goɗɗo no darne on tigi hala ma yaali, kono ñande cerveau on darna o ma darani hoore mum tere luttuɗe ɗen haysiɗe ɗon on tigi sakkitoray maayugol. ɗum no holli wondema fewndu ɗo ko ɓula tañƴinede wondema haqqille ɗen ko ka nder hoore woni na ka nder ɓernde, ko ɗum ɓuri feeñude. Holla ɗum kadi koko feeñi ko woni gonga, ko Allah tum andi ko honto ngandi woni, kono ko feeñi e jama men on fewndu ɗo e jama men on jamanu men gon wondema haqqille ɗen o ka hoore woni.
alay noon video men o yen darnamo ɗo kono ɗo yen darnumo en ettotomo kala landito landawol gotol o miijito ɗo e ñande kadi wattuɗen video on ene est ce que min komi jooma haqqil est ce que min komi tawaɗo e mawɓe haqqilɓe est ce que hilam mari haqqil o ɓemen yo waw landitade o masala ɗo miijitoranmo hombo miijitoramo fi hoore mum landito sino tawa e jooma haqqille haray mi ƴettuno konngol ngol laawol kisal ɗo beru addangol en ɗi yewtereji ɗo lamtori Allah yo taw hara ko fi makko mi yewtiri lamtori Allah hara ko mi yewti kon nafay jama o lamtori Allah o jaabinan kala gooto e kala mum ande munde yo ittam faale makko o yo huntam haray ma assalam en ka sayiji alaydi inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓandal دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن